Udang dokter kada neng subuh alian cening. Udang ubat subuh cening kewahang kedarin nanti sing seger-seger cening. Kenapa aja mana tiangin lagi gini? Lan ajak kebalan dogen subuh. Main lan subuh pedalam Lan. Gikan. Sasiastu, nuna sulung niki tiang jero. Sasiastu. Ye, Om Swastiastu. Kenapa nih ke? Ya, tiang lagi nuna sampel niki jero. Oh, kenten. Rikun. Niki jero. Anak tiangnya. Ampun suwe niki gelem. Main ten segar-segar. Mau tiang. Napi cuma mawinan nih jero. Kenten nggih. Nggih. Cantos temen iki nggih. Nggih jero nggih. Cening. Sane mawinang pianak cening sungkan. Hei, Kenapa Yan? cai aduh adik kini bantenin raga tuh berjaman milenial apa adanya tuh raga main-punan tiktokan selfie-selfiean anu kini jam megalitikum kuno Ajan. Kenapa yang tiang dini maturan Yan? Iraga jadi jadma Hindu harus patuh nih ke Sekala lah Niskala. Yang subuh iraga maturan tulus ikhlas pacikeun nemu kerahayuan. Sing dadi gitu Yan. itu bertahun tuh cuma pencitraan den tuh Adi dini uyut main boleh. jangan Adik itu enak-enak kemana nih? Ayo, Nang buang coba baca bahasa. Ye, saja bukan gitu ya? Ini sajem. Bakat ngancang awak-awak gitu si maturan. Aduh, bakat boyain tuh. Jangan kenal kan ini meh. Aduh. Nah, nih jani ning cening ditununas pengampuri debuin cening melaksana gitu